ڕێککەوتن هاتاکردن هەرکەس چاوەڕێ بوو بودجەبێ کێشە دەرباز بیبت و هەرکەس بگەهیتە موافقو ئەو حکوومەتە لێسەر ئەساسی ڕێککەوتنی پێکهاتی نەها ڕوبڕووی گەلک کێشەیان دەبیتن لەسەر vê mijarê zêdetir dipirsin bi taybetî derbazkirina madeya 14 ya destûrê Iraqê bi 8 birgeyên xwe ve bê rêkeftin têçwateyê û metirsiyên wê di dahatû de çine ji hêja Ehsan Amedî çavderê siyasî dipirsim hêja Ehsan gelek bi xêratiya Kurdistan 24 spas bûye derfetê bi reya hewa ev hemû kêşeyên li ser pesendkirina bûceyê derketina hûlê çi û kî sedeme gelo helbet endam parlamentên Iraqê hemî pêkhatê xwe ve hûkar in pişt wan da jî ekêt hêzên siyasî hene û pişt wan hêzê siyasî jî ihtimala dewletê derekî destê de heye çunku nevên ew pêşkeftina Avrûkel Herêma Kurdistanê hey geşeyî biketin ser bingehekê destûriyê rêkopêk ewa yasayî ye ew rêkeftina li mabera herêma hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê hatiye kirin î wî çarçeyîve da hikûmet û wezareta ku dibêjin darayîya Iraqê dê budce hazir ketin û dêdete perlemanî we perleman tinê mafê hindê hey veguhastina hindek xerciyata dergehekî bu dergehekê dîtir bibetin yan hinder tişta bêjin pare wa gelek destnîşan kiriye pêtiviye bêhête kêm kirin ama destkarî kirin ew erkê hikûmetê ye çunku hikûmet goreyî destûrê ew ê budce de ew de budceyê hazir ket û ew di cêbecê jî ketin berhindê perleman erkê wê heye bû pesend ketinin piştî rêkopêk ketin eva tête kirin rastî em çên bêjne te derçûn il destûrî berê her tiştekî û ya dîtir jî netêgeştina endamê perlemaniya layinên dîtir ku nebêtin seqamgiriyek li Iraqê çêbîtin û karûbab rêkopêkî pirê vebçin maslaheta gişt Iraqê da li berhindê em dibêjin milî hindê ku ihtimala layinên dîtir Ereb pê hemî pêkhatê dixwêt erebî ve hes nakin Herêma Kurdistanê wisa geşeyî biket bes mixabinî ve jî dibêjin layanekê Kurdistanî bixwe ihtimala berbesta çê diket beramber hindê ku budcek bêhête darêştin seqamgiriyekê bi Herêma Kurdistanê û bi Iraqê jî tê de bîtin berhindeyek em berê xwe bideyne madde 14 bendek lê em ku em şên bêjin xalek lê hate zêdekirin ew xala aslan ne proje hikmetê de hebûye ne lê çi perlemaniya de hebûye belkî em şê bêjin êketî niştîmanî Kurdistanî feqerek lê zêde kir et bercewenda parêzgehekê de ku ev heye ku dibêjin heybeta herêmê û serberiya herêmê pê lawaz dibîtin û tiştekî nîşan detin ku gumanek heye îdarekirina Herêma Kurdistanê jî ev he bercewenda Herêma Kurdistanê da nebûye Mamosta Ehsan xalên nêrîniyên vê budceyê gelekin û hêjî temamî nehatiye pesendkirin mumkin e tiştên din jî derbikevin holê lê me tirsî bi her awayekî bi vî rengî tête şirûvekirin ku budce dibîte asarekê yasayî mumkin e li ser vê pîverê û li ser vê bingehê hindek biryarên din jî di sibarojê de yan jî di salên dî de li dijî Herêma Kurdistanê derbikevine holê bi reya te ew biryar îmkan tê de ye çi bin û bi çi rengî helbete ker mirov bere xwe dite gişt budcê ew hatiye destnîşankirin û hatiye pêşkêşkirin Avrûka gengeşa tête kirin et gelek biyabada dêt û hestpêkeyî ku heqet desthilatê Herêma Kurdistanê hinde tiştkêm kirîne û desthilat pêtir daye hikûmeta federalî ava Bexda dû niqta dîtir e ya ku cihê hindê heker hat û proje hemî serverî û mafê Herêma Kurdistanê tê da berceste neketin ev budce di bu 3 sala bîtin dîfêk yanî kewate Avrûka em ê heyba 6 sala 2023 bes 6 heyvê pê veçûn hişta budce nehatiye pesendkirin ev ca jî ew koma xelela tê da lê rêveçûna vê budcê bu sala 24 û 2025 jî ye kewate her xirabiyek tê de hebîtin bi Herêma Kurdistanê bu 3 sala de ew xirabî mînî teve ev ca jî were bere xwe de ew feqeratê tê hatîne destnîşankirin û delîvedayek û lejna ku wezareta nefta Iraqê û piştîngî wezareta daraya Iraqê piştîngî dîwana çavdêriya hikûmeta Iraqê û heta haletê ku kêşe jî hebin ku lejnê te pêş bêhne çêkirin ew jî dîdû bûçûnê xwe hazirkin bidene reîsê serokvezîrê serokvezîra Iraqê biryara êkila ker bidetin ev hemî ihtimala ser hesêba maf û
اكد بين مستحقات تريما كردستان دا ابها باش نير سن دراج دي بيجين هند لان دي ترت دا تاين چكو حوالت هم اولا وكره كفتنا حكومات هرم قال حكومات فيدرالي اك دو او كما حوالت ما جابت اللجنه داري وبرلمان العراق داجي يكاره كي باش دكن بهند او كما طرح بري نكاتي نكرن قالك يتخراب قالك جهاتنا لادان وكركو يعني برنجا كشرنجا مراعاة حقوق هرم كردستان جيبه تك باشه هجاي احسان قالك برسانه لسالفي براستي ام لا حسكن كرتي باخبين بكرتي وكرمانجي دا بجهينا همي برسوا مسألة برجيا هشت جمادة يا چارده یا بوجه عراقي هاتا در باسكرن بيري كفتن بتايبتي بند هشت قالك بما ترسيل سر قواري هرم كردستان ده شروع وكرن كما ملكرن راستا وخود قال بارزگهان ده اگر کی داكو وكي بيويز بوجه و نهات هنارتن و پرس بزلالي اف برگن نهات يا زلال كرن قالك مطاطيه يعني سرك وزيران بالسر خو معاملات قال بارزگه كيف كد بنگه نهات يا ديار كرن كد كيجان حالاتي ده بودجه نهات افریکرن پنجش کسا خوبشان در کر پاشیوه بپاس دروژان سرک وزیران مباشر تعامل دگل پارزگاه کیب کتن برایات مروف دکاره چاوه فهم بکه رایا گشتیا کردستان چاوه کی فهم بکه يعني ایدی تمام مفهم کر کلانه که هیا دخوازیتن هرما کردستان پارچه بکد و دیفاکتوی نهلیتن جناف ببتن حکومت هرما کردستان چاوا دکاریتن سر دریه دگل ویرا و شبکت هلبت تمام برگا چارده ایدی ها تا پسند کرنو جه پرلمان در کت هلبت هر او پیشنیار کرم خو کرید کرنو یعنی هرما کردستانه یا بله گروپه که یه سرکی هرما کردستان پیشنیاره که ویرنگی پیشکشی پرلمانی بکتنو اولان دیتر کنه حزت هرما کردستانه نه پشتوانی لیب کنو و بهتا پسند کرن راستی اوه اکد بین لیدان سروری هرما کردستان گمانه که چید کتن يعني بيجت خلقه كي هرم كردستان مباري بيكودونينا حكومت هرم كردستان نشا اداره عادلانه قال همي پارزگاه بكتل برنده ام في گمانه جه پناه ببینم خود گله کدو دانستاندن بکنو کشت نفخوی چاره سر کن پناه بله که درکی اولا که درکی که اصلا ام نبیاینه برنده بکتشته که گله که خرابه القناغه به چونکو تشت بندک آنکو اکو برگک حتی پسند کرن راستی یا گنجای نینه و یا جوانجی نینه و یا باجی نه بیا بحرم کردستانه و اشن بجمته تقدانه که یا اشکرا بویا یا ویلانی که او پیشنیار کری لی مسئولیت که ابریکل برانبر حرم کردستانه بیتن او خویا کتن سردریا خویا قناغا بیتن گل همی دبرت کردستانه چاوا بری نوکه ابداد پرورانه سردرید گل همیا کری و مستحقات تمیم محافظات بودابین کرینه الفقون آقا بهجی هشیارانه و زیرکانه و سردریه بکتن مفعول و بنده نمینیتن اوجی ام پیگیر بین هرم کردستان یا حکومت هرم کردستان و جناب کاک مسئول بارزانی گلک جاره گوتی دف من سلیمانیه و کرکوک و دهوک و حولر و کوی که از جدایی ناکم و القناقا چویجید گلک جاره داجی هاری کاریت تایبت دینه دبرا سلیمانیه پی عقلیت و پی سلوکی سر دارید گل بهت تکرن بانده هیچ بلگه اک نکویت دستت ویلانی دا اوی کاف برگه کریا پیشنیاری هات یا پسند بوی برجوان داوادا کو کار پی بهت کرن کواتا افلیش کرنا وی برگه اب کار کرنا که زیرکانه حکومت هرم دهت کرن کو دلیبه بوانه بیت او شکایت که بکن هسته کن کو بله به عدالتی که او بلام هجای احسان اگر اوه بیانو بیتن ده هر حالتا که دا دشن پنای بخوپرشان دانا ببن و هر تشته که کد سر ایوان دا جبو گهشتن با آرمان جا خویه که حتی انها بنیوه گهشتنه ویجا خیام بیجن بودجه به تمامی هاتا پسند کرن ریکفتن هاتن ابن پی کرن و جه پرلمان در کت اتیکت اسا حاجه بجه کرنه دنا برا هر دو حکومتان دا حکومت هرما کردستان چواد کارید خوشوان مطرسیان قرطال بکت هو ما قلت لحالته هستك شيء بوشلاي طرف إدارة سليمانية و كنا عداليتك فاتي بكار بينون
از بجم حکمت و زیرکا جناب مسئول بارزانی و سروک حکمت کردستان لیاستی پهل تره دی پیانوی که آن بلگه که آن بهانه که پیدا بکتن کنه عدالتی که های نه عدالتی دابش کرنه دا نبویه و تصور که قناغا بهرجی نابیتن برنده او پیانو دستت واندا نابیتن او تحریک هنده بکتن و ایلا اوی غرضه بچن او سر اساسه که چه بوینه ایکتین اجتماعی همی گاوا انتی شورش و انتی اجتماعی انتی نتوی بونه که وقت شستوش چهار وقت چه بوین دجی شورش بوین سه شش دجی شورش بوینه الهفته شش جاره کدی وقت خود تنظیم کریه و جاره کدی تر دجی شورش بونه السرهلدان و شهر خو دجی اداره حکومت بونه 16 اکتبر دجی حریم بونه اف عقلیات دجاتی کرنا حریم و شورش و دستکرتیت حریم راستی تکویت خانه خیانتکاریه دا هیچ برشوان تکتدانی نه به حکومت که هایو همی سفرازیم حکمت خوب حریم خو برنده از الوی باره سروک بارزانی و سروک حریم جناب مسئول بارزانی ترجدن که پیانوی که نکنه دستت یکت ید القناغا بهت بانده او پناه بن بو اکود بن جگ بکرنا حریم کردستان و بیتا ایدی ابرکشلای اداری و اکه سر در یک گل هاتا کرن القناغ دید دا بالتاکید اساس بنگه که آبوری و داراییه هکه او بنگه بو دولت معنوی لشکر مهدا افریقا همچنین بیجین پرنگی که درستی هف نگرد یا اداره ما پرنگی که درستی هف نگرد یا و کمالی انجی جگجابو معنوی به حریم کردو بش و به هجی همچنین بیجین خیانت در حق خینا شهیدات در حق دستکفتیت میت نتوی در حق حریم کردستان در کفت دست برانبر ویره بازه به 10 ساله حتی ایکتی خوشی کمک شهیده پناهی ویداری باشه جبلی که بودجه 112 پوینت نظام چنده جبو حریم کردستان هاتیه وقتاندن اوجی لگوری سرجمهریه که فرمی نینه که چند ساله تیتا پاش داخستن لعراق و حریم کردستانه اگر هم برای خوب دینه او بودجه جبو پیشمرگه حریم کردستانه جو کمترین موچه و زدترین موچه جی هاتیه ترخان کرن ویجی مروف فهمده که حریم کردستانه به آوائه که سیستماتیک دخوازن بچوک بکن بهز بکن لاواز بکن مثلا دهتا نشاندن کمترین موچه بو پیشمرگه 500,000 دیناره کمترین موچه بو چکداره که 18 شعبی 1,500,000 کمترین موچه بو سربازه که عراقی 1,100,000 افرق و جداهیت چیه تیتا کرن پیشمرگه جی بشه که جی سیستم برگیری عراقی جدا مزراندنه جموچه جی پرچک کرنه بو چی اوه تیتا کرن برای هوا؟ البته اگر بین بهره حریم کردستان دیار کریه که 12.6 و آن کسر که دیتر دیگل دایه به سبب وان حسابات تو دیار کری که وقت نفتت فروشن سر برمیل نفته بهایوه دانای سر $7 و هر وسط دهاتیت گمرکاجی زبرنه به میزانی عراق دا اشنی او پاره که دیتر شرمت تبرین اکد بینبت خارجية سيادينا وخارجية حاكمنا وكوماكا التزامات عراقنا يت بارت كوماكا عقودنا قال شركات الدربنا چه شركات تأميننا چه شركات مراقبنا چه شركات ديتر جورا وجورن كانت برای خوب ده و قایما کما ناواک او پاردش همی حسا حریم کردستان جی تیتا برید بوا مجالات دیتن پیتش هفته هشته جهتانه کده پاره خوار گرن شنیده تشکت دستیشان کرن با حریم کردستانه او جا کتا گوتی او تخصیصات دیتر اوید بو پیشمرگی دانانو نزبا پیشمرگی جا کم کری او جا پاره ویش جا کم کری و به همین جیب حقت کد بجین کم کرنا حیبت حریم کردستانه و به دجاتیه که آشکارایه اپریکا که اکود بین مالی بو دجاتی کرنا حریم کردستان بانده پیگه حریم کردستان لواز کنو نهلن ایدی او گشبونا جاران حریم کردستان بخواه دیتی و گشه بدامیت داته بلکه دی کمکا کشا بوا هینا نپیش حتی پرسا پاشکوتی و ایثارا کرنا پرسا پاشکوتی اپوی چارچی ویدا باشه میزانه گوره قانون و گوره دستوری داجی هر
بابته که تو بیجی دستیشان بکی کدویتن ما خرجه که بید بو فلان تشتی لازمه تو پارا بو توفیر بکی کواتا تو وقت بیجی دویتن پاشکاوتی بین وید بیجی ابا پارا بو پاشکاوتی هندش ساده بدن مد بیتن ام جاد دا چکن هنده پارا بو جاد دا ابا پارا ما بو دستیشان کرن مد بیتن ام جسرا چکن هنده پارا بو جسرا ابا هنده ما بو دستیشان کرن مد بیت جامعه آبا کرن دستیشان پارا که دادانی دابشن جامعه پی بین آبا کرن کواتا فوضى يكات دخت خلقين وبراستي هندك لعينة هين سننا وشيعنا وامشي بيجن ايكاتين اجتماعي دستك بالا ادبتك بدان ده هي بونده بودجاك رنگه که ساخلم در باس نبیتنو بگا به ضرر بگیت تحریم کردستانه ما مستحسان آمدی چافدر سیاسی گلک سپاس بوده هر هبی ما